Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ki nong tray jong ka maumlo Chera Cement Limited MCCL ki dan na pedang gajing akini gisngi kam tam hadien balawan ka lockdown. Namar baki bor penya jong katay karkhana penmi debilan. Kabadan ha maumlo kam shim lasiu tikna ya ka tulop jong ki nong tray. Habaya keren batu presiden jong ka maumlo Chera Cement Employees Union uba shan lang dengdo ulayat ho baswa ban poi ka lockdown ki nong tray ki lakendo jing lupa namar bakim yo tulop lasan benai. Henry na lor jong katay ru hadin balawan pat sa lockdown kem yo tikena syo ya katulop bat loyat ho baya katulop jong benai rempang lasiu tangkat san hajar tengka bat jong luber pat tang Henry hajar tengka ula ong bakatay kalabu jing kinong tray jong katay ka karkhana penmi dobilat bat kilalait ru ban tho sha usab divisional officer jong ka sora civil subdivision ban penpau ya ka jing jong ki bat ban kirpat ka sarkar bakan yaram hakum kini kapor tang bakin yo ya ka bam u general secretary jong ketiga union uba pen scam ling do ula ong ba kilawan bu jing tho ha office jong menteri lang ba ka jela ban pen ken mawi kimat ki belada penyekeran kam mencuah kajing ka bangi kinong training ya kendo nadu bagam dan kan ka klamru kan ka jingpang jong ne klamru kalong ila don pa ka crisis hapo ka factory jongi na ka bankong kalong ya kinong train na magim simyo ki tulok jongi ki pending kalong tulok ka diksan banai nata kiwi ki dius de ki be dei ba ka overtime nata ki be dei pada bat ka ki aerial payment jongi ki basa de kita ki di jing te ka current payment ki jongi ki mentaru kalong ba ka na kalian ka factor ka company hi kala su ai ngi ka tulop jong February tangkat san hajar lengba ka discussion bat ki management by CGM kum ju uru pada dalam tahun nai March la supply ngi tang hajar de bat ka ba perlong yang iru ka bangiti menta kalong mana ka menta ka future career jong kinong tai bat kum ju uru na ka menta ka factory namar na menta nu nai April mentaru kan sapoi ka por bangi ngi kami ka tulop tiang te kembang kalong matang isem cinge te de nak tak daung iwan syafi media te kebanya thu efi ba mentah ku bniru ngidang suwan sapo ka office jong chief minister deng ba IPA ngila persi pru ya kan ki di ki jentho jungi ki bang ya thu ya kan ki jinge ko mangapan pawang ni mentah te le sei ki don hang ni kimat ki ba secretary in sapuli hang ni ka jentho ke ba don mentah te ka juru suwai kini kisni ngilawan ka haka khatnyo tarik jong ubnai April ni bat arfo taring ngilawan bani kan du SDO namar bangnya ngidon hapa ka sop ucan jang sora ngilawan pa ni kenja jerap ia ila sek kenja rison na bata kinok tai baken suyo ya ka kenja relief mo for relief na tajong kiro te na kalian ka SDO i lasim ila pa somet ya kadis jong kinok tai brokhai te ya kanir ngi angnot ba na ka office jong SDO ru se in pentai kam ya kan ka kam ka ba ngilabu khmat te kajing angnot de kajing mata kalong ba na kalian chief minister jongi kumjuru nak kalian ka kabinet jungi dan bawa industri minister kumjuru chairman jungi dan ta managing director jungi ibang 4 simlai kan duk kada du mata gi singi kiba nama dang dei ba thamai ba suan mata te ni da apil syaki ba ken pentai kam ya kan ni bangen yo ya kan kejarap ka ba kham kerki namar ba kanung ra ya jungi ya tilong yang jungi nak ki jungi maka kalau mata kan ke plan mata ka kumpul pensai mata ke don bun ki jinduna pada mentala adalah lima kena yang kena lockdown dulu mentah ke don kami ke emergency relief fund teman nagal yang ke government kenang nagal mentah bagan yang punya factory nama mentah kita ujung raw materials nama mentah kita nama mentah bang spare part siu nama mentah kita tri kata telah pemudang di don kam ke malam musku klur kata dia ke apa ibu ya kamat jong sarkar dia kajing syaru ngelawan ikan dulu ya ki emeli jongi ki badena kalian ka suara ba siala ro kumjui ya ka makan ni kami ka jentor ni sempoi sa ketiga jongki bang ngayok bang communicate ba kiru ro ba jongki bang rap le me ta kumju ro ba ki MDC ba ka than sora bang kumju ro kumba le se ko namar ka ni ka factory ka dei ka ba kala dei ka pa jong ka state hi ka masong hi na di por mensuahi kala dei ka ba justan na fi ka state hi na ka banta ka ni ka revenue ka ba jara pa ki por ba sem ka state ten ri manta pa de kalong kumba kalong mata teng asa le ben ni rasa event mo kalau mata tamar ba kalau mata kadon apa ke crisis nak bedai ba ka jings ba kami ai paham ka kadon sotli ke point ka ba don kam ka kerki tam tamata ki jongi kajik sahwa ngila don ki issue wasa khamat ki don ki pending issue bang ngila du mo ten dai mentapat ngila prioritize kan ka i jong kam kerki kumbai lo ngi presiden ka plan du show kan ni ka covid-19 lockdown du kadon problem dia
ti na takadaw ila thawin ki south li ki point ki belong kerki bat ki badan kamtam na mentaka jing het bet jong kaplan mo kini ki point kani ki point kamdang kaban kong ka working capital ka wa shifokulur ka berkam kerki kuman inject apo ka company na ka sarkar ya kaniru kadai ka bala kala ibla keren iba boroling noksi belum Sherman Barem ya kaniru ila tho ka sarkar ila keren taki print ki elektronik media kan yarap kerki shifokulur ti kaniru midan kam kerki matakan kanang bakalong kalong kumbak ka kapital thamai ti bakan yo ban bagila sutu ka kapital mo ti kan ka baar ka financial capital ka bak kidan hang thi apo factory jongi ka scrap kidan ki real estate mo ki jaka jong company kidan ki jaka hang ni apo silong kum apo masimer kadan ka jaka jong company ti kaniru kila shubu tu ti ban ries ya ka kapital ni ajing mut ya ka sarkar ba kan pelaj kloy kan liak kloy kan ka scrap ajing sya nomor ladak kap finang bu kanang hiar ka dor ti padala ban tak mendi no andian soi nanti buat pelaj lut kala yarap sibun dia mo ya ka lebitis kala wan siu ndiat ya ka jong ngiru kala wan siu ya ka ram jong karu kala wan siu ti kan ka balai ka de ka bangila ya keren bat ko face shipping star la ASEAN haus nem arja khat pra Disember ni la poi strike sini kan mau hari Disember mo ni la poi strike la khot shipping star banyak kan bat ni ilai keren lang ya kan iru ba jing trai thamai kumno bakan ingin haban adaptation of new working method mo kabar ka recruitment of team of expert in one ki expert banyak penyak lang yang buat ka jongi buat ka balai ka ba ikran yang ka join special bakin wan nomor ka adu mata ka jing ya jong ka factoring thi kadang long kam dadi ka ba ayu tang 100% du ti kampat one full capacity tinggal dia di jing aji mut jung shipping star kan ni keren ASEAN ya kan ni hau Disember hau Januari ru kaju ni keren ASEAN ti ya kan ni mi kuap in le kloy kan letak mlak ban le tak kanwan ke jing e ti ka basau pat kadi kan ni ka jing yarap kerki kan kan ni ka puar bam ta kuma filetip kathiru kala kata lang kan ni corona 19 lockdown tinggi kuap kan baka sarkar alis kan yarap lang yang indiat nomor umdai tamangi casual kidan ki kontrak kidan kitur kidan kampen kepisah kerki manyaram nomor lada kami aplan ngimyo tulop kata kejing e tila kami yarap sarkar kumdongin ki kan hoing sutu ki we wilayah yarap kum cu kan yang ngiru ngide ki PSU kemut ke bang ngid mdai bang ngid nong ngidan kejing e mta ti kini ki point soft li ki bak ngidan kam kerki ta emergency nomor lada ngimyo ko kapital pada ngimlak ban rias kini ki isu ki ba yu kat kata nomor ki pending isu kidan ki pending financial issue mo ki barem kat kata lang ki barem ba thamai tingi kwa ba in sim khya kin sim star ban ngi kan bandu bangin yo ban kan du bat i hakini ki por da takut kan lockdown